Pozdrav svima! Večeras želim da pričam o jednom stripu koji je ne samo uticao na mene i na moj umetnički rad, već je i značajan za cjelokupnu istoriju stripa. Radi se o Jeremiahi Hermana Hoopena koji je počeo da izlazi 1979. a izlazi i dan danas. Došli smo do neke 35. 8. otprilike epizode. Izašla je upravo nova koju jedva želim da pročitam i ajde da pogledamo, pokazat ću vam dakle šta je to Herman tu predstavio i da neke ideje koje sam ja unutra pronašao pokušat ću da ih objasnim možda malo iz ugla teorije umetnosti, iz ugla filozofije. Radi se o veoma aktuelnom stripu, upozoravajućem, opominjućem, jer se radi o nekoj budućnosti u kojoj bi mi mogli da završimo kao društvo, koja nije toliko prijatna, dakle distopija. Svakako se radi o remek djelu i zato vrijedi da ga malo izučimo. Strip počinje tako što se dešava u stvari nuklearni rat u Americi, u Sjedinjenim državama i na prvoj stranici prve epizode u 6 malih panela već imamo ispričano, odnosno u 3-4 panela imamo ispričano šta se u stvari desilo. Protesti u Americi, bijelci protiv crnaca, etnički se Amerika dijeli na više grupa, dolazi do rata građanskog, potom do nuklearnog rata koji pustoši potpuno civilizaciju i nakon nekog vremena ljudi koji su preživjeli i priroda koja ponovo obuzima sve to, pokušavaju da uspostave novo društvo. I u tom takvom društvu, kako da kažem, raspalom, se odvija ovaj western, distopijski western, gdje postoje dva karaktera, znači dva lika protagonista. Prvi je Jeremiah, po kome se i zove strip, on je visok, plav, ovako kako kažem racionalan tip, ali duboko humanista, on i dalje prepoznaje ljudske vrijednosti i bori se za pravdu kao heroj. Sa njega prati Kurdi koji je također negdje u duši dobar čovjek, mogli bi da kažemo, ali je također malo sklon kockanju, kurvanju, možda i nekom sitnom izrabljivanju drugih i tako. Dakle, strip je pun veoma bizarnih karaktera koji su proizvod tog nuklearnog rata, jer sa tim ratom, kao što je bilo i 90-ih, ono što sam se ja kao dijete nagledao, raspale su se i moralne vrijednosti, raspala se naša vjera u budućnost, raspala se umjetnost. Sve ono što je činilo našu civilizaciju i iz ugla Jeremiaha stripa mi možemo u stvari već sad da žalimo za našom civilizacijom, čak i ovakva kakva je. Jel? Taj ambijent u kome se dešava radnja je sljedeće otprilike. Nema gasa, nema goriva, situacija koja je vrlo aktuelna ovih dana. Neke nuklearne centrale ili električne centrale ne rade jer su u tom ratu nestali naučnici, pojedini i kvalitetni ljudi. Ostala je jedna siva masa koja na razne načine pokuša sebe da konstituiše. Recimo, Jeremiah i Kurdi imaju motor, odnosno imaju 2 motora i to im daje veliku prednost, jer pola tehnologija u tom novom društvu nije više u funkciji, ali se također za kantu benzina, za galon benzina gubi glava. Ljudi karakteri su često skloni najgorim stvarima. Dakle, spominjao sam kocku, spominjao sam izrabljivanje, vraća se robovlasništvo na velika vrata. Tu su i virusi, novi, također veoma aktualna situacija. U jednoj epizodi imamo virus koji napada bijelce, nekakvu libertarijansku ekipu koja se krije po nekim skloništima i ubija crnce i tako dalje. Dakle, strip je u stvari veoma humanistički, i antirasistički i anti sve ovo što može nam se desi i on je u tom smislu nas upozorava. Druga stvar, žene su većinom ponovo vraćene u neko stanje izrabljivanja. Dakle, one su seksualni objekti, prostitucija cvjeta, klubovi i žene pokušavaju u stripu da nađu svoje mjesto pod tim novim nuklearnim suncem,
tako što će se približiti nekom gangsteru, ko što je također bilo i u Bosni i svuda. Približit će se nekom gangsteru, nekom lopovu koji će im možda dati neku kintu, neku hranu, nešto, za uzvrat za neke seksualne usluge i da ostanu žive. Jel? Pojavljuju se i razni umjetnici, likovi, uglavnom sa dna društva, jer Jeremiah i Kurdi pripadaju tom nekom najnižem sloju. Jel? Taj kontrast između Kurdija i Jeremiah je zanimljiv, jer Jeremiah na nekakav humani, racionalan način to rješava, ili, što se kaže, šakama, onako džentlmenski, a Kurdi zna i da izmulja, ali zna da se izvuče, on na drugi način se izvlači. I oni jedan drugog nadopunjuju, oni su komplementarni i u tom jeste zanimljivost stripa. Još jedna stvar je da Herman sam piše scenarijo i dakle, on nije klasičan scenarista i vodi se više nekakvom emocijom nego nekom čvrstom strukturom. U jednoj epizodi, recimo, dešava se da nekakav doktor koji je u nekom gradu kontroliše određenu grupu ljudi koja je kao neka elita koja se kupa na skupim bazenima, piju dobre koktele i tako dalje. Sve na prvi pogled izgleda savršeno, kao nekakva Europa, Amerika prije tog rata. I Kurdi i Jeremiah završavaju tu, a u stvari bivaju kidnapovani, odnosno Kurdi biva kidnapovan. Zašto? Zato što taj doktor u stvari uz pomoću svojih tih pomoćnika vadi krv, vadi nekakve žlijezde, vadi neke hormone, šta već, i ubrizgava to eliti koja to skupo plaća i oni su mladi, izgledaju dobro, veseli su i tako dalje, ali problem nastaje kad naravno Jeremiah i Kurdi raskrinkaju tu priču i kad se raspadne ta laboratorija, odjednom ti ljudi postaju mrtvaci, živi zombiji, jel? Jer su oni iznutra mrtvi, ispijeni. Dakle, fantastična jedna epopeja, herojska prava Odiseja, jel? Rekli bi Odiseja. I mogu da kažem, recimo, ja sam prvi kontakt sa Jeremiahom imao za vrijeme rata 1992. godine u Podrumu, kad smo bili granatirani. Znači, bio je tu jedan umjetnik lokalni koji je meni dao taj strip da čitam. A i pročitao sam jednu epizodu ranije u Politikinom zabavniku, jer sam bio fan Politikinog zabavnika. Otac me je odveo jedan dan na kiosk i rekao, ovo ćeš da čitaš, i kupovao mi je svaki četvrtak. I zašto je dakle jedna epizoda i ja sam u tom skloništu, upravo u toj nekoj poziciji koja je veoma slična ovom stripu, živio i čitao u isto vrijeme. Tako da je to na moje slikarstvo ostavilo veoma jak utisak i danas se taj neki moment provlači kroz moje radove, možete to i da vidite ako malo bolje pogledate. Nekakva idejna potka, idejna struktura stripa, ja ne znam da li je on to svjesno ili nesvjesno uradio, ali mene asocira na neke pasaže Heideggera koji priča o tehnologiji i o tome šta je tehnologija i gdje nas ona vodi. Naime, kad Heidegger je govorio da mi kada nešto radimo, normalno u svakodnevnom životu, mi nismo svih stvari svjesni, jednostavno imamo taj neki flow. Mi u stvari racionalan taj moment saznanja imamo veoma pasivan, 10% ga koristimo. Većinom 90% je to neko umijeće, umjetnost, jednostavno si u realnosti, unutra si u nekom toku. Sad, on to zove ready to hand, znači nešto je ready to hand ako ga jednostavno ne doživljavamo, samo ga koristimo. Uzmem, čitam strip i to je to. Present to hand je kad je nešto pokvareno. Dakle, ako sad ovaj strip je, kako kažem, ako sam možda prosuo neku boju sad na njega ovdje, pošto se nalazi na stolu, on je odjednom present to hand, jer sad on odjednom se restrukturira u mojoj svijesti, nije više taj flow, nego je iz te slomljenosti nastaje jedna nova slika i restrukturiranje. To Heidegger, ta dva modusa, naziva glavnim modusima naše percepcije. Jel? Jeremiah je strip pun tog slomljenog svijeta, ja to zovem slomljeni svijet, imam nekoliko slika na tu temu. Iz tog slomljenog svijeta sigurno nastaje novo restrukturiranje, nova svijest. I u ovom stripu i same tehnologije su slomljene i ljudi su slomljeni. Dakle, imamo u isto vrijeme recimo konje,
na primjer, konj koji vuče automobil, jer automobil nema motor, ali ima gume i tako dalje, znači neke dinamo od bicikla mašine, ko što smo mi također u Bosni radili. Imamo taj slomljeni svijet i to je ono možda najzanimljivije u stripu. Dakle, što on nas iz te naše svakodnevice, iz našeg poimanja civilizacije, tim slomljenim svijetom baca u neku novu dimenziju. Sad, ta nova dimenzija je pomalo strašna, pomalo jeziva, ali je beskrajno zanimljiva, jer u toj novoj dimenziji također postoji nešto, jedan novi osjećaj slobode. Jer svi se mi gadimo naše civilizacije u stvari. Gadimo se osmočasovnog robovanja kod nekog tamo privatnika. Nismo slobodni. I koliko god da jesmo slobodni, ipak nismo. I ta distopija, ta eksplozija nuklearna koja rađa sa sobom slamanje svih naših vjerovanja, u stvari je na neki način oslobađajuća. I to je još jedan kvalitet koji ovaj strip ima. Kao klasičan western, beskonačna prerija, dva konjenika odlaze u nepoznato, odlaze za zalak sunca, svakako bolje nego sjedenje kući ispred televizora. Mi danas nalazimo se u situaciji gotovo na korak do nuklearnog rata. I ne znam da li niko od nas može tu išta učiniti, ali zato mi je palo na pamet da obradim ovu temu i ovaj strip kroz ovaj video, jer mislim da zaista trebaju ljudi malo da čuju o tome, treba da uzmu da pročitaju, ne samo što se radi o sjajnoj priči, nego i umjetnički, vidjeli ste, crtački je fantastično, to je jedna vrsta realizma, ali poetičnog realizma u kome svaki potez priča priču. Herman je veliki majstor, na početku se ogledao na Mebiusa, kasnije razvio svoj stil koji za osnovu ima atmosferu. To je još jedna Heideggerovska postavka, dakle osnova umjetnosti u atmosferi. Jel? On od neke, ne znam sad tačno koje epizode, počinje da radi akvarelom direktno na papiru, ne boji se vještački kompjuterom. I to daje tu atmosferu koju nijedan drugi strip nema. On je majstor boja, svjetla, sjenki, figuracije uopšte. I zaista vrijedi ga pročitati. Ima i na srpskom, na hrvatskom, na svim tim našim jezicima. I kao i svako remek djelo, on je slojevit. Dakle, od te površne neke priče o westernu, u njemu su ugrađene, i kako sam naveo, nekakve svjesno ili nesvjesno, nekakve filozofske ideje. Sam izraz, ekspresija crteža je sjajna, tehnički je potkovano, dakle nije amaterski. On je jedna cjelovita priča. Još da spomenem da na kraju da je Hermann Hupen napravio također čuveni strip Bois Mori ili Tornjevi Boa Morija, kako je prevedeno kod nas, u srednjem vijeku, gdje on prikazuje srednjovjekovne vitezove, obične ljude, seljake, ali viđeno na jedan brutalan način, slično kao Jeremiah. Dakle, on pokušava njima da pronađe neku ljudskost, iako je njihova svijest veoma dobro prikazana. Dakle, oni nisu u srednjem vijeku toliko, jednostavno nepismeni su, ne znaju da čitaju, da pišu, njima se mnoge stvari prikazuju kao nekakve utvare, kao nekakvi duhovi, demoni, kao nekakve više sile, halucinacije, a s druge strane ta nekakva surova običajnost vlada i tako onda surova religioznost koja je na nivou striktne dogme i tako dalje, ali također ima puno kriminala, ali ima i puno plemenitog, ima i puno tog ljudskog, također strip koji mora se pročita i on po meni sa Jeremiahom čini u stvari jednu duologiju, jel? Starog, onog što je usmjereno ka prošlosti našeg pogleda i onog što je usmjereno ka budućnosti. Dakle, Herman je u suštini humanista, ali je i cinik, jel? Da li čovjek uopšte biti može humanista bez cinizma, jer on u stvari u nama teško pronalazi to što želi da pronađe. I mislim da je tu u pravu, jel? Teško je biti čovjek, teško je sačuvati to ljudsko i upravo o tome se radi, da li će u budućnosti, ako dođe do nekakve kataklizme, ljudskost ostati sačuvana, da li ćemo degradirati duhovno, ne samo duhovno, nego i fizički. U nekim epizodama pojavljuju se čak i neki mutanti.
koji su ljudi u nekoj močvari koja je ozračena i onda vremenom se oni stvaraju simbiozu sa tom močvarom, oni prestaju da budu ljudi. Znači, zaista strip koji pokriva mnoge aspekte koji su jako važni i danas veoma, ovako kažem, bliski nama. I to je to, želim vam da napravite kolekciju, ko što sam ja napravio, bar 10 Jeremiah da imate kod kuće i da čitate i vidimo se opet, ako budemo opet imao neku vrijednu ideju da predstavim i da malo podijelim sa vama. Hvala na gledanju.